Nisa mbulu bina katali, dia mbulu bina katali. Bina boleh bina sangkai sama cuma ingo ni VTFM 92.2 FM. Nisa mbulu bina katali ngana sarabi kita cuma ingo ni VTFM Facebook Live. Au sarang gitu tu nama da sangkai uti kango. Non rosota da tim ini Swai Shipping Fijian ro. Wata kena tim ini Crusaders. Already ko cuka tadi. Ako kasi mo kadi mo kin mambole. Au kadi ko tadi. Tadi. Dance. Sianga. Au sangaire de sono kai rawa boli chico raba. Au mo ko resaro to me ngula da bio tadi ko. Karau ner to balo ta to mai bale. Au re sono kai rawa bo gitu ke saite di. Oi. Sarota mesanga ni kai kau ite kiau. Ya, au makasarap juga nang gitu ya, gitu binaka. Right. Iya. Iya sanggu kurang menonton cikin nonton besimende. Iya sanggu tuh ya. Iya. Sa tu ngone basuke. Au ini nu mentera ngone basungan na sa suara. Iya. Sa kala ko juga sambul juga nang gitu sartu tereme. Bra. Yeah. You from here? Lo to ka? Oh, you from the? 100%. No, I'm from Suba. I come from Suba. Oh, asking to from Suba. I'm from now. Asking to from Suba. Right. Ocha satu kunor tu. Do you drink rock? Yes. Sometimes. Yeah. Ciao, satu lagi sarento bertunggal lele semua kono ngone kono dong menjadi to biwali. Sarento tumi mentoro boket yang kono. Certo ngule maybe. Artunggal di Suba. Dia berto cuma tanggiri. Uy, udah naman certo laut tengah New Zealand di sini. Sanga yang korto meninja ngai bici. Artunggal ni nasa sekarang. Dongon jadi makoi, dongon ni jeser no sori. Artu biwe kan ni biar artu. Ako nasa ngaya stelo sih. Aku nunggu reda kan yang kono bongo to doko kena ngunu berarti kena kan artu sana ngono. Kita ngundang kono sale ochna bi mama. Iya. Tu kono we have to get something to eat. Yes, of course. That's a good idea. Very good fella. That's a good idea. Very good fella. Gale semua ko sa ono mana pasel leliu. Oh, turun. Fish and chips, chicken and chips gitu sangka mai. Ngunyang kona. Au reda ni ngunyang kona kana do reda kana ngumbia. Tentu ngumbia kita tentu kana reda bakon do singa. Ni kita ngunyang kona. Cisa tali cunga bara kanga. Next time ini kita tonton ni lola ko sana kerusanan topa tapi kerusanan murike munitu. Saya nama tanggal sana bang gue. Iya. Dia lola ontar ini kementar budu-budu mai palilai. Goreng. Enggak tahu ntar ngono bitana bang mengo terus sana lewat tali tim di nonton menua. Oke. Oh, benar kata itu postmortem tahu nang gitu ya. Ngona nonggurai au sindur rakabi. Iya. Au ndau asa kita bakal na biraran gitu ndau sar rakabi. Ngona nonggurai bakan do ndau sarang gitu. Na timinin rua endondo no mesal na tumbera tale rua se metolu nan dau dangi. Dona ka ureta na gitu ni Singapore ya. Bibi lang ka bakalele na to dangi. Na dangi ni titi tal. Ke bukan mechigo tale ndua se rua tal nan dau dangi na timi. Balate ni san dua na dangi dal rua san do mena biso tako kocho ke dangi mando. Leba ya. Iya. Ureta na dangi ni langka. Ke wata ke na kini karua. Dona kai tu ndar bo semua bala ngina na decision making. Na boga tulewa en lo manira rangono da chukin gitu ni kapitan. Ni sa soli en dona penalty kickable penalty ruana penalty goreda ni a soli vertona timibiti en soli sertu kana mata ni mata. Right. Ni sa soli tu ya tul na idoni tutunya dan kita itu retul na point di sandal ngasar tu kami bangobi ko mata gai lewat lo kapitan merto tep na dorubu iya na gaman lelutu iya gaman na kita iko soto chiko bote kena Crusaders na chambeni motto boleh motako so norto lens ko sambo baya right arto tep porto na nrua arto sanga merto lita mara polo sang lelutu. Right. Mistale na tulo po niya. Buti ang badin do talaga lo sulta la dito to. Au sakay na tunga may dake. Thank sang. Arto bangango bi kapitan, tuno kapitan opta tal merto badi teptal. Le lutu tal la pola. E ono na kai arto bolusia. Ana ngone ana decision making. Sera ko tulewa. En lo manira na ni kapitan ni sando we are under a situation ba sa suling under kickable penalty tangeta o All Blacks manda Australia o South Africa ni suling itu tuh ready na tangi iyo itu mama ke baka me duru tal to kana tangi ni titi tela na beda ni itu tuh ka suling chiko be inro ke andora puno binaka
ratu token non to kaya sangan ibi sibing apa nan dua na kai au reden yang gitu bina kani eroni sawe Donu. na aure ni sanga ni lebu sar na polo tu sule cukup na torbongo rede sanga iko ndende saro seburis bidar ngom no sota kina no mendara sanga me bisu na torbongo sau au bangango berto na no kilala kita untam ba cukup na ngwane ko o ko na bital nemba kingo bana timinin ruwa na super rugby na ndon na ngauna ndon na torbo bangando mbulasar ya no mendara Na ngona sa otmikin nang kito sa kami be interview tayo tigo batiki sawo. Na berta to kono ni tutuko ni marau ta ba lebo ko ya. O baka tarungi sau siya baka tarungi ouch. Siya na orang kita orang be orang sa be berta tigo erri sawo ni marau ta ba lebo. Na melewe na mata timinin ruwa ka ba. Bini binate kenta talenga na bitoko ni. Non daya dani ba lebo. Gale ba na kena mata lewo mata. Dona kana nunggu talita kan diumba undo beira oleh bakan din taksara mata na botu. Na non ruka na chambe ningo kursi des. Chambe nya bagi saute ungai sudu mai. Au sarong tu na kere se Super 12, Super 14, saling dami ko mi Super Rugby Pacific. Na sotong ko sarong tu kursi des sangga tu mai. Iya. Enai karuangan yang makin na boy tabi no matim ni Suez Shipping Fijen ruwa. Enta mungkin na kursi des. Ele borang kay tukuno bang ko se rata romai. Ela vai tim B, au bang ko se taling kay tim B, ko na tim A sarana. Or tutu kina au bao Seburis, Tom Christie. Habili Gitu tukuno mau sabang ko se taling kay tim B, ko na tim A. Tim A sarana. Au samba ungko rasa dengan ko ni bebe sorto bata ka to na laudhumo David Habili. Kona galang may tumba, so lebe ko masin do na idum. Au redi ko ni sangkum ya pamalu na lingana sa bugi sar na bongo itumba sa setal na bitalo pambalabu. Erto sama ni alo ko ngame pamalu itumba. No nambium maya melo ngame to ni utineng gitu. Sa tumba talitungan to na bandit. Au sabang ko yo, sabang ni na tebali ni sakoro itu mana turango. Goendo talengan na kenan tau. Enam pasumbay. Au kundo tu vital ko tsuka ko na rakabi au nanu musara ko na chimini vichiliu. Sin malalon rokilan to na turang andong gitu apa to kaiwan to na yatang ko nang non gitu. Na idange ni kolon. Ronald J member de la stage. Severo kolon dondo. Goendo nando dange. Ena timini viti. Nang non singito te severo kolon dondo. Kelanga mena kor. Kenta sember na TV, medisara ko nang gitu. Se ontungan na recho. Role sunga moro na bitu kan ko may naititay na nabukakan singatam. Biunga Sicily rantor beluci. Satu kono sarotu kana be makumbura. Namaku. Daru na baro tugu-tugu gitu mata. Daru gitu tutu. Erong gitu ngo bici bata kitong. Ngo na nomumo sarang ngo. Ngo na gitu ngo edha ka may nukwalofa may tonga. Rosa ta na timini tonga bata kina timini biti. Yang gay kakamura kina ngona na recho se gramide ne. Kakela nga ba babalang. Ngay na non ro recho na bitu ko ni ko sanga sarni recho le unro kila na transistor radio. Ko ka lai tonga. Iyo. Angay ntabot tonga may panggo iliu sanga ron tabot ko na bitu kan mero boro tutu ni gitu. Sa katusar na tugutugan gitu. Ladies and gentlemen, let's cross over to T5 Stadium here in Nuku'alofa, Tonga for the game between Fiji and Tonga. Atarum besar na gitu. Sa ngay kadi bagi coba balay sa tuguno ko na nama sa tiga bulan gitu. Tarum binang gitu ko sa tarum binang vipas ton chimini bech. And there you go, the Fiji is taking the ball up to nearly to 5 meters try line. And they gave it to Severo Korondondo and Severo Korondondo crosses over for Fiji's first try. Fiji's first try. Katu be adange dur, by katu talang gitu, by tortalo Severo Korondondo. And there you go, they pass the ball to Severo Korondondo once more, and it dives over for Fiji's second try. For those of you listening on the radio this afternoon, Fiji is very cool when he's under pressure, and Severo Korondondo is playing very well. Sangai kowe yung magumbuna. Parang po siya na buto ando ni kita bagi. Sangai tukono ko bi itu kan. Tutu. Nakabay tukono chiko kono daw ni kakamburaki. Ko tukono chiko Severo Korondondo is playing very well. O Severo Korondondo en gito sar chiko ba pinaka. Do tal na po so ko sangai tukono chingan ko Severo Korondondo is very cool when he's under pressure. O ko tukono chiko na maku. O Severo Korondondo batang-batang tunga na kata-kata. Nakaturang akhir merama. Tarungan mo dito na sereng ko. Nimberan din kayo listal may.